Атадан бабаға өтіп келе жатқан мұрас бойынша ұлттық кок-бору ойынымыздың бірінші лиганың полуфиналдық беттесуінде Алкан-Ата Казарман командасы қанша қойыңыздар. Oyun dalası dayardık görüp birinci liganın polufinalık bugünkü. Bugünkü gündün Kuday buyursa tuşo kesi oyunu Alkan-Ata Казарман komandası. Mına baldardın emgegimenen Kuday buyursa bugünkü gündü dağı açıp aldık. Sarı tüstөгü sarı formaçan Alkan-Ata Kalas komandası, alana жасыл tüstөгü Казарман komandası. İki komandanın жетекçileri bizim yanımızda. Birinci minuta gitti. Ulat жерде startta. Men Alkan-Ata komandası bilen tanıştırып olayım, hurmatlı kok-бору görmanları. Birinci nomerdeki Orozbayev Suyinbek, Çapkan-Ata Admiral. İkinci nomerdeki Beyşeyev Genjagul, Çapkan-Ata Larıça. Üçüncü nomerdeki Çırgalbek Oğlu Toyçubek, Çapkan-Ata Akrabat. Dördüncü nomerdeki Şabdanbekov Azamat, Çapkan-Ata Şamdager. Beşinci nomerdeki Beyşebayev Murat, Çapkan-Ata Jorgo. Altıncı nomerdeki Sultanov Kayrat Baygaşka, Çapkan-Ata. Yedinci Solpi Tağlaybek, Çapkan-Ata Orakbaş. Çolpanbayev Bak geldi, Çapkan-Ata Zayçik. 9. Bakverdi oğlu Mars, Çapkan-Ata Gladiator. 10. Ömür Aliyev Kenemay, Çapkan-Ata Evra. 11. Sağınbekov Akıl, Çapkan-Ata Han. Boldocan oğlu Tağay Boyka menen Alkan-Ata Talas komandası menen tanıştırıp aldım. Alanı cevap жерде Alkan-Ata komandasının Bettesüyüsündeki Казарман komandası жасыл tüstөгü formaçanдар. Birinci nomerdeki albatta komandanın kapitanı Судьянын ышкырыгы менен улак ортодо башкы калыс Эмил Петпердинов. Hacıbayev Azizbek, Matkarimov Kurmantay, Kaptaldağı kalıstar. Birinci bol boyuyla Казарман komandası men faydalanıp bu vakıftan tanıştırıp edeyim. Birinci nomerdeki albatta komandanın kapitanı Turdaliyev Emil, Çapkan-Ata Donka. İkinci nomerdeki Bayış oğlu Mirlan, Çapkan-Ata Tumman. Nurbekov Ruslan 3. Tornado menen Bekbolot oğlu Almazbek Aytınvar. 5. Bazılbekov Janbolot Raketa, Çapkan-Ata Manası oğlu Ulukbek. 5 aşağı degen cevap verilek. Казарман komandası cevap. 3. minuta. Ruslan Nurbekov Ruslan bara geldi. 3. minutada bir paylı jaratып aldı. 7. nomerdeki Казарман komandası
командасынан Самарбек Олысайымы чапқанатын мальчик 8-ші Айылчы оğlu Келдібек 9-ші чапқанаты Көксолу. Оғаталиев Сеймек чапқанаты Бүркүт. 11-ші Бараталиев Мелдебай чапқанаты Месси. 12-ші Мукеш оğlu Ералы чапқанаты Қарағашқа. Мына ұшындай команданың құрамы менен мен таныштырып өттім. Birinci тайм 20 мүнөттөн 3 тайм. Birinci liganın Құдай бұйырса полу финалдық беттесісіне күбе болып алдырауыз. Алдың. Керемет алғанда еңбегіңіз деген ережелерінше ауызға шығып кеттім. Oyun erежесі бойынша ортадағы айлампадан ойынды жалғастырамыз. Есеп сандары азырынша 1-0 есебінде Казарман командасы алдыда беріп таңдымен келе жатыр. Алкан-Ата талас көтерді ортада басайын келе. Oyun grupun içinde çıkarak Tegence olmayla Казарман götürüp baskanға hareket kılıda Alkan-Ata talas yavuştu, ökü çıkap çıkıştı. Baratali Mendibay 11-şi Alkan-Ata talas Sabırбеков Акыл. Mına бүгүнкү агарган күндүн таңы менен Кудай буйрса, ушул күнгө дагы жеттик. Жөгөр көкбөрүчүлөрүбүздүн эмгеги менен бүгүн 19 марттагы оюнга күбө болуп туш болдук. Çıktı, ortadan çıktı ola. Yeme, dönüp gitmeyin, ortadan girip yarmayın, giymeyin. Alkan-Ata talas komandasının 10 takımında hazırınca ola. Birinci tayımdan 6. minutası, esep hazırınca 1-0. Казарман командасının kapitanı Emil'de alırınca ola. Emel Turbaliev komandanın kapitanı Emil Aktingayıp düşüp kaldı жерге. Emel Karaptıvan bizge жеңил көрүнгөнү менен oyun dalasında bunun bardығы or, meylet menен, engek menен Alay Gülöy tüm uğutuzu çuvalıp toplaşıp duracak alınca çıktı. Alkan-Ata talas komandasının takımında ola. Ulakta oynatıp atkan. Azamat Şahtanbekov oynatıp atkan Azamat Şahtanbekov 88 yıl kulüpleri çapkanadı Şam'da yer. Mına baldardın emgeginin arkasından birinci liganın polu finallık oyununa gelip yetişti.
Kırgızdın atılları Alkan-Ata Talas komandası bilen Казарман komandasının birinci taymının 8. minutası. Sele hareket kılığında, sele Alkan-Ata Talas komandası yaxşı hareket kılıp ikinci oldu ele Kırgızdın minutada. Şabdanbek Azamat bir upaydı jarattın Kuday buyursa 9. minutada esep sandары 1-1. Esep sandары 1-1. Başka kalıştan ışkırığı boyunca startta olap Жақшылы Алкан-Ата командасының ойыншысы 3. номердегі Алкан-Ата тойчу жақсы hareket қылды, бірақ білекке қарсы. Birinci tayımdың 11. minutası esep 1-1. Ortada qayradan jekeme-jeke Alkан-Ата komandasының oyuncusu Высшей ikinci gol. Және шындайла Казарман komandasының oyuncusu Нұрбеков Руслан тарында да доминантның оңдағында басыланып. Жақшылы hareketlerinde kulübün karşı ayaklaştı. Ruslan Казарман командасының oyuncusu. Alkан-Ata Bişkek ikinci gol avarca da yönetmen Ceneşen böyle Nurbekow Ruslan tarında böyle yönetmen Yerel yer oyunu zopturu Казарман командасының oyuncusu были Emel Soğuk takımlarasın Ünlüyüm istiyorsan Emel Allah'tan Emel
Ол тақымға салып. Финалисты Алкан-Ата командасының ойыншысы. Команданың күресі ойынды қадалды. 15-ші минутада Алкан-Ата командасының ойыншысы. Бишкеке Мурат өтіліп келіп 2-1 есебіне. Есеп сандары 2-1 Алкан-Ата командасы алдыда. Қайрадан олар Алкан-Ата командасының ойыншысы Өмірәлі Күнбайұлының өз атын боласылады. Күнбайұлысы алып. Жақсылары кеткен олар, күрес тілеге қарсы Казарман команданың ойыншылары Жеке Алкан-Ата командасының Сағынбеков Ақын Жана ошондой эле Казарман командасының ойыншысы Нурбеков Турсулан ағайын туғандар буга чейин сиздерге маалымат берип айтканбыз. Ар бир оюнчунун ар бир аттын бал үчүндөгү буга чейинки даярдыгы, үстүндөгү жигиттин балгандыгы, шаңдагайлыгы бул оюнга жекелеп күчөбүз. Ак-Кула, амал көйлük тағдаласында. Үстіндегі аттының баланшылығының байланышы. Қараңыздар. Аттардың бірін болған тірешісі. Үстіндегі жігіттер өңғайын істеп тұрған малы. Қандайын еліп кетсем, алып кетсем деп тұрған шағы. Birinin biri öldürülmeyin istep. Tileke karşı 1 minutan içinde kulakta gruptan alçın olmasa derece boyunca oyuncular almasak kalır. Karadan Ulak Alkan-Ata komandasının oyuncusu Beyşehir Gencekur, Jana ошондой Казарман komandasının oyuncusu Самарбек оğlu Сыймык. Куатали Сыймык. Жақын барбашон, ерлерін таңдачы, көктөрі деген мұнағайын тоғандар. Қырғыздар ингерден келіп ұтқан ата-бабалардан муындан муынға, салттан салт қойып қалатын қырғыздың ойы көктөрі.
ортада жеке oyuncular akırkı 5, 4, 3, 2, 1. Birinci liganın polofinalının birinci sayımı şunday oyunun uzunda ayakta. Esep 2-1 esebiyle Alkan-Ata Komandası. Dedik dağı ikinci tayımda başladık. Starttan götürdün. Жақсылы көтерділі 9-шы номердегі Берде оğlu Mars. Аутқа шығып кетті. Ойын таласы қандай сонында аяқтықта. Башқы қалыс Бекбердинов Эмил. Қапталдағы қалыстар Тажибаев Азизбек, Макаримов Құрмантай. Қапталдағы қалыстарменен біргелікте мына ушундай тартипті ойын жүргізіп атқан Казарман жақшылы алайын. Бараттали Мендибай, Бейшеев Кенжеғұл менен Мендибай. Ойын таласында мұндай жағымды ауа райын жаратқан сілерсіңер, урматтуу көп көрүүчүлөр. Карагылачы бардығы тартип менен тартипти туу тутуп ойын жүргүзсөңөр, мына ушундай ойын болмокчу. Bastın Mendibay. Ne oldu geçti? Aldı, Kanırbek olsun abi. Kontak koşulardan çikolatalı motorlardan böyle de açık. Milbek Ruslan oynatıp atkan Ruslan. Kavatandın görüşünday uçurda minген tulparın жарашса, жақсылық айырып атасың. Кете тұрған өнөктөштөрү кандай кылып жабышып атат Алкан-Ата. Ой бара келди. Алдың. Кайдакына бастың. Алкан-Ата талас командасы алды. Oyundu koluna толугу менен баратат. Akırın kıvırap baratasın. Казарман командасının tay kazanına жетtin. Emir qanday bo'lib bo'ldi ki? Birinci taymdan 4. minutası. Degence bolbayla outqa chiqib ketdi. Jer jarılıp çöp çıkıp, karın ayrılıp, süt çıkıp, alam jaylары bolgon ulu Nooruz bayramımızın musobaqасы bir-birimizge jagımdı, salam duay joldop, Ак-Кула ат майданында
birinci liganın polufinalda oyununa düve olup tuş boldu. Ortada oynayatkan jekeme-jeke көкбөрүчүлөр. Жыргалбек уулу Тойчу менен Мендибай ортадан алып чыкты. Улакты Казарман командасы. Мендибай ойнатып аткан Мендибай 94-жылда чыккан аты Месси. Аутка чыгып кетти. Ага каршы Бишкеке. Казармандарға мексам, Киргизстандан айтып қойшы. Руслан Нұрбеков. Сөйлеп қойшы, айтып қойшы. Руслан Нұрбеков. Ортада. Ортадан ойынды жалғаштырып атабыз. Birinci liganın polufinaldық беттешүүсү балдардын эмгеги Кудай буйрса мына ушул күнгө туш болду. Электен иргели отуруп 3-номердеги Нурбеков Руслан ойнотуп аткан Руслан Эми жан жөөкөрлөрүн кандай кылат болду экен, шартты кандай кылып түзөт болду экен. Баратасың Руслан, эмгектин жалгагында кыбырап баратасың, көрүнгөн тоонун алысы жок. Эми алдага Size ayarına bilelim. O bölgeler abi, aklın olsun, aklına girsene. Degen cevap böyle, hayran ediye gayet. Yaxşılı, çamurda pardı gene, oyunu çaldı etti. Alıp katılıp çıkıştı. Jekeme-jekege Baratalip Mendibay menен Bишкеке Genjagul Mendibay menен Genjagul Kırgız'dan Atanın oğlu, Atanın adını bilgen, Atanın balası Turbayeva деген көкбөрүчүлөрү жакшы oyundu алдыңыздарга татна кайгылып туруп беришет. 3-номердеги Нурбеков Руслан менен Акыл менен Руслан Алкан-Ата командасына жекеме-жеке ойын 11-номердеги Акыл, 3-номердеги Казарман командасы Руслан. Экинчи таймдын 10-минутасы кетти. Bastın, bul kıyta bastın, ekseni bir
çamcıklarlar kayda. Emin atıldım hareketine alalım. Kanday kılap kaldıkken oyun kanday çağırlar. Kalas Alkan-Ata Alkan-Ata komandasına hazır upay janatsaňar Jaki Baykengerden 1000 som 1000 som Alkan-Ata komandası hazır eger upaydı açıp ketseňer 1000 som apçıkta dayar Kuday bursa Jaki Baykengerden atынан komandaga güye turgandar jan dünyösü menen mına ушундай көңүлдөрүн көтөрүп аткан кыргыздын атуулдарына рахмат. Жаки Алкан-Атага 1000 сом коюп отурат. Жакшы эле бар дегеле. Alkан-Ата komandasının 12. номерindeki Tagay Moldo'canoğlu oynatıp atkan Tagay Alta çıkıp gitti. 12. minuta Alыстın çeçimine karşı olboy, Alısты sıylap oynanızlar. Qanday son oyun? Jeke. Mendebay menen Genjagul Eko birde yengeyip atat. Ne kılıp at? Ынтымақты Айдор hareket kılıp atat. Baskanға, oyunға, ortadan alıp çıkanға hareket kılıda Mendebay 11. nomerdeki Казарман komandasının көкбөрүчүсү Mendebay menen Genjagul menen Mendebay bir aylaсын taап аткан учуру kınapta şaşılbay bir attı kaybedin. Yedi kanday balat oldu ki. Attın omurosuna salıp kaybedin. Bolboy ile cavıştı.
Kulaktan eğim tuvattағы Қана ем? Кенже бұл қандай дейсің еме? Çıktı. Ortadan çırdı. Bölüp gitti. Gence oğullarının atası. Aylara geldi. 15. minuta. Beyşey Gence oğul. 88. жылқы. 3-2 esasında birinci liganın polfinallık bitişisinin ikinci tayımı 16. minuta. Jaki Baykenger'den 1000 somu Kuday buyursa kapçılarında var. Aldın 6. nomerdeki Sultan Kayrat. Geçirdiler. Manasulu Ulukbek жерден жақсы көріп алдың әлі. Бірақ Тілекке қарсы аутқа шығып кетті. Десек, минута. Жеке беттеші жалғасылап, ортадан ойынды улайбыз. Ortada 11. nomerdeki Alkan-Ata'nın көкбөрүчүсү Акыл Сагынбек жана Руслан Нурбеков. Руслан менен Акыл. Geldi. 18. minuta. Akıl Sagınbekov. Alkan-Ata talas komandası tası bir upaydı jaratып aldı. Birinci liganın polfinaldık bitişisi. Жерден тақ көтеріп алдың. Казарман командасына азырқы салынған ұпайға Құшу Байкеңердің атынан 2000 сом кетті. Нақты жан дүйнесіменен үйермандарына ұшындай келіп, балдарды ұшындай көңілдерін көтеріп. Қандай керемет? Құшу бар бол, Казарман командасына Құшының атынан 2000 сом тұрап, қалған екінші тайымдың ақырғы секундалары 30 секунда қалды. Казарман командасы егерде ушул полуфиналдык беттешүүсүндө жеңсеңер 3-2-1 уақыт. Казарман командасы егер ушул полуфиналдык беттешүүнү жеңип чыксаңар, бизде судейский коллегада Алмаз Акеңердин атынан $100. Birinci liganın polfinallık bеттешүүсүнүн 3-cü tayımı mындай olup baştalmakçı. Казарман командасына
Şiar salıp koyalı, Жалал-Ата облысының Теңдік айылынан тұрғыны Барпыбайып алмаз акеңерден егер жеңсеңер $100 бұйырса тұрады. Казарман командасы айту айтқанша болмай еле чабуылдан. Аутқа шығып кеткен екен. Өздерінше баталарын беріп, көкбөрішілердің көңілін көтеріп, жақсы қуаттап атады. Рахмат, мына ұшындай шын ділінен келіп айтып атып, балдарды ұшындай жақсы демилге көтеріп, алдыға ұмтылдырып атқан, жақсыға жандаштырып атқан мырзаларға рахмат. Алкан-Ата командасы алды! Мұрат баратасын, Мұрат! Бейжебай, Мұрат, Мұқке, жақсы деп аратасын. Ені! Екінші минутына Мұрат. Алкан-Ата, Мұқке, 1000 сомды сен болдың. Жаки Байдеңдің атынан 1000 сом кетті. Улақ жерді стартта. Ойын таласында башқы қалыс Эмил Бекбердинов. Алтын баратасын. Так, дегенше болбой эле. Бейжебай Мұраттағы беріп байды жаратты есеп. 6-2 есебінде бірінші лиганың болып еналдық беттешісінің 4-ші минуттасы. Жақсы амал іздеп әрекеттері жақсы әрекеттері қарсы ұпай атсыздай қалды.
6 minuta. 3-cü taymdan 6 minutası. Alkan-Ata komandası menen Казарман komandasının Olur finaldık 5-3-cü taymı. Jeke. Kuatali Seymek, Казарман komandası Seymek bener. Sağınbek akıl menen Seymek ortadan oyun ko'rsatdi. Oyun arasında Allah'tı öңөрүп alıp, şap жүргөндөгү кербестери. Казарман oyuncuları da oynayıp bazı gözde alanı Казарман жана oyuncular Жақсы. Ай, баракелді өткізіп берді. Баратасы. Жырғалмай олып, қойшы! 8-ci минутада Жырғалмай олып, қойшы не? Geçin. Баракелді. Akın. Gelme. Oyun talasından çıkıp ketmeysin 5. numara. Test. Oynatып atқан Алкан-Ата командасының 10. номердегі Өмірәли Келенбай. Келен болсаң еш уақытта кем болмайсың Келенбай. Оңыларға жақсы келгенде тағы оң жан башынан ол тақымға бастың қасырата Келенбай. Yaxşı hareket kılıyor. Kosol bolupsa gökbörün oynamaz. Gelenlerden oyunu gökbörü. Gökbettiğin armatı olsun. Ne olacak? Vakıtты eski alıp oynanızlar. Vakıt karşı oynayıp attır komandaga. Ortada jeke oyun menen Kuatali Seymek Казарман komandası mıhtı aldı Seymek. Yani bu Seymek degen attı. Götür senin oyununda Seymek Казарман komandası çalındı. Kuatali Seymek boldu degençe cavalakta bardığın canına çetti.
On ikinci minuta çeçüçü tayımdan birinci liganın dolu finaldık betleşüsünün çeçüçü tayımı Yaxşılayın gekten digele javuşup ata. Oy, geremet. Alkan-Ata. Yeni Alkan-Ata komandasında ola. Yani bu жерде Yarkan'da unutmuştur. Sol takımına bastın. Bak geldi, Çoktanbay bak geldi. Bak geldi, Kanday geldi. Evet. 13. minutada bahsedi hareket bulunmaktadır. Казарман aldı. Makta oyundan kızılsına güve valı akırın. Oylara geldi. Mıқты uçurga güve aldı hazır. Birinen sala biri culup alıp oyun görsetip otasыңар. 14. minuta esep 7-2 esebinde çeçici tayımdın 3. tayımdın 7-2 esebinde oyun жүрүүдө. Alkан-Ата ийгиликтерди азырынча жаратып атат. Кудай буюрса, oyunda билесиңер, күч атасын тааныбайт деп айтылганы бекер эмес. Güçlüsün jеңсин, көрөрмандардын жүрөктөрү түкүлдөп. Бейшей Кенжагул Алкан-Ата талас командасынын Кубатали сыймы. Тарту алуга. Кубатали сыймата тайлашат, жана улакчылардын ат үстүндөгү борну талашуусу. Ой! Кереме. Еме. Мандан кызыгандай. Туруктан чыга электе, жакшы эле бул тейтап басты. Azamma Özgürlüğün boyunca Azam'la öttü. Halketsen öttü. Azamat Cavuşu atat 12. numara. Nana Ayda yönekteşlerinde samında Azamat Maratat Arda Vaktigüyle Ne oldu? Atmaktan geçti. Ne oldu? Aldı Alkan-Ata talas komandasının Murat Maratat'ın Vaktigüyle
жылқы сегиз эки эсебинде балдар өзүнүн ийгилигин жаратууда Алкан-Ата талас командасы 17-минута улак жерде стартта. Akren. Satu orang saja. Çamdan var. O vakit şöyle o bir komandaga Kekin cevaplayla kaçırıp gitti. Ortadağı korukka ulak düşüp Keke ve Ceke geçecek. Oğatali Zeynep Menen sekunda. Sekunda. Казарман командасы çabulda. 10. номердеги Сеймик. 10 sekunda. 5, 4, 3, 2, 1. Vakit. Birinci liganın semifinaldық беттешүүсү esep 8-2 esebinde Alkan-Ata komandası mına ушундай алдыга озуп чыкты. Казарман командасы. Эми oyun деген oyun. Жакшы oyun көрсөттүңөр. Жакшы.